Kuki-singna hingsa thadoktuno political goeba mayonda hena mai onchinnanaba mifam pangthokadari. Miyam mifam dorokpa warep MIC da pishingadari. Lakriba thasigi taramapan Chuchampurgi Tuibong sub division da konba Tuibong Peace Ground Kukizo Council KZC na sinduna mapu wena kuki singna hingsa thadokutuna kuki miyam na taliba political gi demand si phangnana bagi dama miyam na political goeba mayon da hena mai onchinnana bagi matangda mifam phamduna khanagadari Kuki Jau Council na sinduna pangthokodariba mifam sida kuki miyam na taliba political goeba demand si recognition phangnana bamadi autonomy gi demand si matawkram kuki miyam na political goeba lambi sangshinduna phanggadagi haibigi hiram da khanagane hari KZC gi chairman Helen Thang Wi-Fi na lewa sigi digital news agency amada phongdokhibada tha sigi taraga mapan Chuchampur district ki Tuibong sub division na konba Tuibong Peace Ground na pangthokodariba mifam siga manana kuki miyam khunda laita aduna leiriba Kangpokpi Sandel amadi Fairjol district ki mapung kayadasu pangthoknaba semsari Athuba matamna hariba mifam siga manana Kangpokpi dasu pangthoknaba semsa punamak loiri lamhauriba Sandel amadi Fairjol da hauji ising isaugi mayunaribanina ising isaugi awaba si koklaba matamda hariba mafam ani sida su pangthokani tha sigi taramapana pangthokodariba mifam sida Kukizo Phurki manungda leiriba towan ba profession da leiriba miyam punamakna masai goiba wakhulon phongdoksaba yabagi tanja ama pigani hariba mifam aduda miyamna yaba warep singsu drop tawgani hena phongdokhi waphaina makha taduna hai KZC sinduna Kuki Jau miyamna namna khunda leita aduna leiriba towan mafam kya tangka kya thokna pangthokadariba mifam na lorokpa warep sing adu amatoina drop tawraba matungda Ministry of Home Affairs mafamda lakakani hiramasi matangda MSA ga pau phauna basu leiri hena mangna makhata na phongdokhi nakala maram thajabi yaba source amagi matungina kuki miyam ni hingsa thadoktuno political goeba mayon de hena onsinabigi panamda tha sigi taramapanda Tuibong na pangthokadaba mifamasi Manipur tangdu leitaba hanjilangnabigi panamda MSA na initiative lawduna pangthokadabani haidi Haukiba say English and Niga Kungo Home Digi Horakiba, Iran Siki Angan Vesaruk Hingsai Goeva, Taudo Wato, Miat Mipunika, Tokrabasunga City, Marida Neba Authority na Paikalak Liba, Tabak Torom Kiashina, Madam Oiden Hingsai Goeva, Taudo Watok Sing, Tokpagisang, Hantaringa Esigumba, Hingsa Tadokna Vigi Panamna, Pangtokodoriba, Mipa Machina, Laura Warep Singaduna, Manipura Tungkoina, Ing Tapakunayam, Hanjilanaba, Honavada, Yamna Maru Eba Kongtangam, Oeraba Yahensu, Lebak Miamna. Kuki Jau Council na thadorokpa sirolamada tha sigi taraga mapana pangthokodoriba mifam asida Kuki Jau Phurki leiriba miyamna punamak saruk yananaba su khangalakli Chuchampur GPF sizinaduna miyamna namthak toramba miyoni police na phari Manipur Police ki makhada leiriba cyber crime unit ki asoba mai pakpa moina Chuchampur digital payment GPF sizinaduna miyamna namthak toramba miyoni Chuchampur Police na phare hari Chuchampur district leiriba tuan ba auto driver amadi dukan phamba miyo kyara namthak torambagi senior cyber crime officer amagi supervision makhar Chuchampur district police na pharaba miyoni dudi Chuchampur district ki P Laizang village ki L Saimilan Haukip sai kuntraga mari apokpa Saikhomang Haukip amadi Zongza Khopi dagi Lonkhumang Haukip say Nipu Apokwi Ming Tangzangam Kawi Hedi Saimilan Haukip Amadi Lonkhumang Haukip Chuchampur district ki manungsan mada leiriba Kangbai Scotland amadi Chuchampur town da leiriba tuan dukan pamamiyoisin GPF sizinaduna tuan mihiram kya da namthak torambigi maral Chuchampur police na phaduna case ma register tawkhre hedi Hiramani da khetnaba wakhalo leibadigi MSA amadi Kukisu group ki maraktu wari sanabigi thabak panduna leiri English singaniga nipan da center state amadi Kuki militant organization singi marakta tripartite chathaduna suspension of operations through gi khuyek pina bada yawkiba Kukisu group singi makedigi Manipur gi territorial integrity da akaiba pidaba amadi Kukisu group singi housing leiriba designated camp taraga mari edu tarada hanthabi haiba hiramani sida MSA amadi Kukisu group ki marakta khetnaba wakhalon kya leibadigi su extension ga mari lenana nakalani ki marakta chathaduna lakibu Sanabigi Tabado, Makasa Tapangamdana, Arepa Warep Amata Lobungamdana, Panduna Lady Hari. Haukiba saying listening and Nipan, August Kungani Twida, Center Amati Manipulenga, Sunkuki Arm,
militant organization ama oriba Kuki national organization KNO amadi United People's Front UPF ki marakta political dialogue sa thaduna lamdam asida ingtapa puranabagi panamda nakal ahungi marakta suspension of operation sugi agreement sign tawnakhibani English singaniga nipa na suspension of operation sugi agreement khuyak pinaduna lakiba adudagi hauduna sahi khudingi nakal ahungi marakta hairiba su agreement adu renew tawduna lakibani adubo hawkiba sai English singaniga kungo humdagi me ahumdagi Manipura thokliba crisis asina maram oiraga hawkiba sai English singaniga kunga mari ki February thadagi hauduna su agreement adu renew tawba ngamdana ngasi phawba lakli su agreement adu Kuki su group singi laidiba Cadre Singadu Makoiweba designated camp Singi Satok Laigadabani, militant organization Sigi Ladiba Kusukulai Sing Shuhai, Hariba designated Singaduda, Ladiba, shape room the Tamdana Solon Sindra Tangadabane, security force in a Tankak Nine Su group Ladiba designated camp Singadu, Yanakibagi. Matung ina niam sumna ngak na sat libra hai badu yeng sin gadabani lainga ka su agreement gi khuyak pina khraba lahulup singi leidiba kedar singna khulai paidunu natragana paidana designated camp singi mapan thokpe yaroi su camp de leidiba kedar singbu lainga ki maikei digi rehabilitation tawnana bagi sarga moina tha khudingi stipend oina lupa lising manga pibigi yana sirol su agreement adu yauri Tha asigi mari amari tareta Ministry of Home Affairs amari su group ki marak tu wari sanaba adu ki matangda marik sumna khangba miyosingna phongdorpa wafam singi matungina English singa niga nipan da nakalahung ki marak ti yana adu khuyek pina ki su agreement adu da Manipur ki territorial integrity da singnada ba haini yaw ki ba clause adu Kuki su group singi makedi ga muhana review tawdun hawzik thokliba Manipur ki crisis asigi tungna oiragliba phiba masina maram oiraga Kuki miyamna taliba demand in an constitution ki article 239 clause A ki makhana legislature yaw union territory siga mari reina political dialogue sa thabai haiba anoba clause ama mo singada bani amadi Kuki su group ki leiriba designated camp taraga mari singadu tarada hanthana Ministry of Home Affairs ki makedi ki thamlaki buwa masida MIC amadi Kuki su group ki marakta tuan ma khena buwa kalon kya laibadegi tanga kya thokna nakalani gi marakta wari sanadun lakibadu arepa warep amata lawba ngamdana panduna laidi haina phongdorakhi Kuki su group ki makedi wari sanaba adu pukhalak liba union territory demand adu da Ministry of Home Affairs ki makedi gi madu yaba ngamlai madi Kuki su group ki lairiba designated camp singadu masing hanthabada maru oina Zaumi Revolutionary Army ZRA na Sikhang khang dunu yaba ngamloi haina laibadegi wari sanabadu makha sathaba ngamdana lairibani haina su deeprin report tarakli ANPF na president rule pamdi Isteras the president ki rule thamba simak yamna lebuk thibani president rule ki mahutta miyam ki lengak thamgada une haina BJP ga satminari banaga People's Front ANPF ki asum memo ki kona phongdokri ANPF Central to the Pangtokiba Thoramama the Mang Hai Manipura president rule thamba sina miyam wahle president rule gi mahutta miyam gi lengak lehenga dabani Manipura president rule thamba Manipur leram lengak to yoramba NPF na pamdi hairabusu center ladipa BJP na lusing lengak na di thasi ki kunma thoidi ki haugadoriba parliament ki nungzumi phamda Manipura haukiba February tarag humdoi ki thamkiba president rule tha taru makha sangthana ba resolution puthona ba thaurang tawduna leirabani Panmayabad status the Kumza English Singanika Kungo Humdagi me Humdigi Hauduna Tolak Liba Hingsa Yaw Irang Shida Langak Lamba BJP na Lusing Balenga Duna NPF ki minister ama Paw MLA Marina Sawana Environment Minister Pamdigi Sayesigi February Mapan resigned to Raba Matunda Aduma Kitaragum de Manipur Taramaturak Suba President rule Tamrakibane Matamaduragi Honangasi Pawa status the President rule Gilanga Laidun Lady Serakshida Inner Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. Angomsa Bimol Akoi Jamna Manipur Miyam na Khanba Mute Singi Lenga Ama Lehan na Badiman Topaganoina Karigumba Sigumba Lenga Ama Lehan Mangamloy the Palayrabadi Housing Lady Batarani Tushubu State Assembly Mutalaga Nauna Mikal Pangtokna Bawapam Tamki Balayrabani Amaramda Natural calamity ama tholakpada lenga na tholakliba khudong thiba dubu thiengnana ba hotnagadabani haiba wapam thamnaduna awa avatara me miyam gi damak tawphom to thabak sing lenga na tawgadabani haiba wapam asum memo ki kon phongdokhi naga sing gi horakliba miron gi damanga sigi
मीरोना अमत ओइना थबक तौब मथौ ताई हैब वाफम थमलदुना नगासिंगबु कैदौनुंगदा खाइदोक्तुना थंबा यारोय नगासिंगि अमत ओइना मंगलान मंगफाउना हननबा पुन होटनबा मथौ ताई हैब वाफम सुमांगना फोंदोखि ड्रग पुरंबगी मरा लैरे हैन कोना लाउथोखरे स्पेशल NDNPS मणिपुर की जज मोनालिसा माइबम की कोना कुंजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथुई अक्टोबर 15 दोलाई थाबी दामना की पुखाव तेरापुरदगी ब्राउन शुगर केजी 2.040 का कोना नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB न फाकिब मसागी से निफु सुरबा लोनखोमांग हाउकिपो NDNPS ए की सेक्शन 21 क्लॉज सी की मखादा मरा लैरे हैना लाथोखरे इकाउ मना की लंखोंग खुंदगी लोनखोमांग हाउकिप अपोकपा जंगलर हाउकिप की मथक्ता कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगो हुमदोगी अप्रैल दगी ट्रायल सथदुना लापने मसुम सेसिगी जुन मरीदा माकी अरोइबा आर्गुमेंट हियरिंग सथरबा मतुंगदा जजमेंट रिजर्व तौरगा लाखिबनी कानबी असी NAB पुलिस स्टेशन की टीम अमन कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथुई की अक्टोबर 15 की नुंथिल पुंग अनि ताबा मतंदा पुखाव तेरापुरदा फ्रैकिंग अमसुम चेकिंग सथरिङैदा कांखोंग अनि पानबा मोपेड दोलाई थाबी लंबी ड्रग्स थिन लाखी मधुदा टूल बॉक्स लोटलगा पुरक पोलम फोटकी केस असिगी आयोन थिजन लोरब मतुंगना कानबिगदुगी मथक्ता चार्जशीट अंखट्रे केस अदुगा मरी लेनिना ट्रायल सथरब मतुंगदा कानबिगदुगी मथक्ता कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा होमदोगी अक्टोबर 15 चार्ज फ्रेम तौखी लोइनना माकी मथक्ता शिरीब मोराल अदु असुमने हैब उनबा प्रोसिक्यूशन विटनेस अमसुं मसा क्या कोर्ट पुथोखी स्पेशल कोर्ट स्पेशल PPM राइसान अमसुं डिफेंस काउंसिल न सांग थमखिबा आर्गुमेंट सिंग ताराबा मतुंदा खनबिगदुगी मथक्ता शिरीब मोराल अदु मरम साइ हैबदा सिंगनिंगाइ लेथ्रि माना लालोनबगी दमक्ता ब्राउन शुगर पुरंबा थेंगनाराखि कोना लोनखुमांगबु NDNPS ए की सेक्शन 21 क्लॉज सी की मखाद मरा लैरे हैना लाथोकपगा लोइना जुलाई 19 दा सेंटेंस हियरिंग सथनबा मतम लेखि कोना OC NAB पुलिस स्टेशन फगलब पोलम सिंह अदु लोगी मतुंगिना डिस्पोज तौनब खनख्रे लोइना क्राइम अदुदा लोने यादब पोलम सिंह पुरुब गरी अदु फजननबा थबक लखोनब सुखन खेना पाउसद मखतारी प्रेसिडेंट रूल सिंह नरब केस की लाइबक करी ओइगदगी होम मिनिस्ट्री न खनफम थोकते डिसमिस तौबियो हैरकली हाइरिबस कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथोइदा पांगथोकिबा 12 सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल मतुंग मार्च 19 इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथोइदगी BJP न लुसिंगदुना लिंगलखिबा मणिपुर लेंगना असेंबली असिगी 13 सुब मिफम फेब्रुवारी 10 इंग्लिशिंग अनि 15 दिगी हौगदब नोम वालिङै फेब्रुवारी 9 इंग्लिशिंग अनिगा 15 दा लेंगा दुगी चीफ मिनिस्टर बेरेना गवर्नर दा रिजाइन तौबगी सिरोल पिसिंख्रबा मतुंग था सिगी 13 दा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 356 न मंगोन पीब पावर की मतुंगिना प्रोक्लेमेशन तौरक्तुना मणिपुर प्रेसिडेंट रूल की लेंगा सतना हलखिबगी मेयकता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर सिंगनरखिब केस की लाइबक करी ओइगदरिबनो हाइबगी वांग थोकनरकले मणिपुर सतना हलखिब PR लेंगा मरम सादी हाइरतुना तोआन तोआन मरम सिंग पीरतुना मयांग इम्फाल की सिराय अवांग लैकाइदगी थोकसम सुर सही यांखै गतरो अपक लेखिद्रब TA स्कूल लबिदु कव मियमना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेक्रेटरी की मथक्ता रिट पिटिशन सिविल नंबर 155 ऑफ 2025 फाइल तौरखिबने वकरस हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न सही सिगी फेब्रुवारी दिगी हौरदुना ओयल सथनबा लौखलखिबने अदुबु असिगुम मखल की पिटिशन असिदी कोर्ट असिगी डिविजन बेंच तो पुथोक्तुना ओयल सथबना सुंगनी हैरकदगी डिविजन बेंच तो पुखलखिबने अदुगा वकर असिगी मतंग मरी लेनब ओयल सिंग थेंगथांग नायना सथरखिबने ngasisu kona mangjongna lepkhibegi matungina chief justice ke somosekhan lusingba bench na matter asi lokhalakpada wakar asiga mari lenana kona mangjongna issue tawkiba notice ki pakum affidavit oina pikhalangna bahairabasu ministry of home affairs ki mekedi ki court submit tawrokhidabani adumainama ngasi amu hana matter asigi wail sathanabigi lokhalakpada ministry of home affairs ki mekedi ki ministry asigi central state division gi director lalit kapur sahi यांखैगा मरी कौव ऑफिसर मनमा की मैकेदी की पुनः लमाई तरागा मंगा पानबा पाखुम अमा एफिडेविट ओइना फाइल तौरक लेहरी होम मिनिस्टर की सेंटर स्टेट डिवीजन की डायरेक्टर न फाइल तौरक की एफिडेविट सिदा रेड पिटिशन सिना वकलगली बोफम सिंग सि यामना लाना लौबने लॉ की थबक थौरम सिंग एबुस तौबने मसुम कॉन्स्टिट्यूएंसी की आर्टिकल 356 की मखादा
तौखिबा प्रोक्लेमेशन की मयोक्ता वकतफम थोक्ति है वाफमसिंग फोंदोरखिबगा लोइदना मणिपुर फेब्रुआरी 10 इंग लिसिंग अनि कुनगा मंगादगी 12 सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बु सस्पेंडेड एनिमेशन थमलगा सनहलक्तिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा सिंगनरक्लिबा पिटिशन असी मेरिट अमत याउदबना मरम ओइरदुना कोर्ट की मैकेदिगी डिसमिस तौफम थोई हाइना फोंदोरखिबने हाइदि लोइदना फेब्रुआरी 10 इंग लिसिंग अनि कुनगा मंगादा प्रेसिडेंट तौखिबा प्रोक्लेमेशन अदुगी मतुंगिना थोखिबा नोटिफिकेशन अदुदा पिटिशनर की मैकेदिगी प्रोक्लेमेशन अदु मलाफाइदे इंटेंशन लोइनब्रा नत्रगना लोइनदब्रा पावर बुलाना सिजनब्रा हाइब याउन मरी लेनबा मेटेरियल सिंग याउदी हाइब वाफम फोंदोरखरे हाइदि मरम सिंगसिन रिट पिटिशन असी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर लखुतना खनफम थोक्ति हाइब वाफम फोंदोरखी हाइदि अदुमैनम कोन मेटर सिगी मखा ताब वेल मथंग थागी अमद सथनब लेप्खरि कोन पिटिशन सिगी वेल सथरकबदा पिटिशनर की मैकेदा काउंसिल एंड महेंद्रन लेब्लक्लिबनि स्वाइदि जेडीयू गवर्नर उनरगा आईडीपी सिंह मयुमदा हंजिनहनब लोकल बॉडी मिखल पांगथोनब ताक्सिंखरि इंग तप लेत्रिब मखैदि पॉपुलर गवर्नमेंट लाकनी हाइब थाजदे लाकपगी मरम से लेति निमाइसा लुवांग इंग लिसिंग अनिगा कुनगो होमदगी मे होमदगी थोलखिबि इरांगसिन मरम ओरगा लंजेनरी बिसिंग मसागी मयुमदा हंजिलहलो पंचायत मिखल पांगथो ओ हाइब वाफम सिंग यावबा मेमोरेंडम अमा जेडीयू मणिपुर की प्रेसिडेंट खेत्री मयुम बेरेना लुसिंगबा दोलसिगी म्यूट कांगबु अमना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बला उनदुना ताक्सिंखरि ngasi nungtil janata dal united manipur state union की president खेत्रमयुम बेरेन सिंहाना गवर्नर उनरुरबा मतुंगदा पैलेस कंपाउंड leiba dal gi office ta pangthok pawmishing unaba ma hai manipur community ani gi marak thokli bi irang asi lusinduna political solution ma purang na bi dama thabak paikat pio irang asi na maram oiraga lanjenaraga leiba idp sing asi mayum na hanjilalo imc amasum panchayat jauna local body singi matam kuina election tawduna leirakliba si pr lenga ki matam asida election pangthok piu hai wafam su governor da thamki wafam aduga governor na puning sangna tabiki masum dal asida cooperation pipi na wafam governor da thamlam khianisu paus na makata na fongdokli adugo tendang na sumna meyam na thamjage hausikuina di meyam paus mata se lusinjarage masum makata pa no babde meyam punanga mina china channel sigi maketi gi meyang ifamda makata na thamjari